Paluil ka wili tasil se el tril ko singila ang tril mo ngirul buil en gukte mela mayang alais. Misel gotel mayang alais sa sem nombre el Sunday en gel trula clovar ngalong or etel Victor Joseph. Am los mer el moramang trulul. Direct lo sera nombre el Sunday mlaringa ruba ngaral el lora modiak al vertigeri ngang angklela Herman Orak. Tilob da sig mang marala sig mtotob da rulel mo sigringil e direct lual bring la daw mlo be imora bil singir matara rulel la Herman Orak ngia Romeo Redin a direct lual riros el madamo terul ludam nos mera ma Romeo ngaramor que el alsils yung lob troba si di mlakal butikira patangila Mr. Herman Orak. Direct tara amang alay sa sencure balunul blungoy. Rauriur alboria sencure sem nombre el Sunday. Yung gloria orang ala sencure yung loka yung gel incumbent ilo lang ramang saw. Ang iladar tumakot vote. Engel mle candidate to Wilson Ongos ang iladar tumakol mo vote. Bukod ako del vote ta dalongolir angel governor at this time amle win. Hindi el alsils yung morngi o orang ala absentee ballot. Dol tirakar ay simnara election commission yung bukod ang aladar tumaluy el absentee. Able el send gida mur el alsils. Direk el tirak rais ra senkyo ngom no ngaria borda o tiul senkyo. El mle blanca. Tidingil el tia sorir edim nakal senkyo e virar sorir. Seya ay disela senkyo ra blur ngom no e gida mngir sel tabulation ra akapsengi. Ato tirak lalla engiren mon mutra fodori el alsils. Balotas el recibe silang lakra fodori egel mea mlamo late e tiramo urrogui e mo officially mo trokla di dol tirakra trendra senkero blur belao en la dimrgol re-elected ang benorang amloy direk dol tirakra tara ay sengel auriura almada Thomas Ramangsaw le madra buko dra blur ngarar yung mlamo mereka dolgerngil wasing tara blura wa ngbukuta masel gablira mlut kramo o madra ngbukuta amle babilingil moraruba kan ngbukuta tutkia Emil Ramaru al sel babilingil to sa Emil Ramaru ade al sam sisi abadngil el al time mangwabol tutkia mrolle niya Clement ngatablaw aruba kara nga buko da terira karay kapsikchin aul ngkliti al ngak lewa si kamnutun mo ngilom daswa ang ladi kal sabiela ngal ruba kal di bedridden ina madra bluno buko da direk dal tirak latara ay sitia isela to rak lakang kodang e nganya ba eses kogil selel al melong erulbuy la to legenilo sin Skymark amo muul sweb gradrong la siaba lama ablur belau tol tirak raay sia tokorak lagang kodang ablur belau ang ilas ara kodem able ba entre la long tru matal buil mang kodo mesra tokora tourism raigal mergol erurang miran morio di la long tru matal buil ang bulgula sing amna stat el guk marala tokorak lagang kodang el momira ablur belau tol tirak latara ay siya ngel tulula a pension plan el ngia a itibek presidenta tilki mo adrabor amang al ay sam lo trilogel wasin CBM al adrabor de dirga CEO manubag administrator a pension plan idim laka ngel gimgu di klaw madangir kamami el altime itibeka our administrator a pension plan ya president tamla tutki mo
o adra bordra pension plan. Last lang artial adra pension plan ni miltigen ngil was ya pension plan amraila. Audo deril modiak. Ya la o si tirgel adra bordra bola audo dra pension plan ni kedemo melau du de la ngil lo la hara del tira. A member ra pension plan. Direct do tira katara ay single Mr. Ogadati itong el former delegate ra Blur Ngatpang. A presidenta tilkil mo adra bordra FIC. FIC sil Financial Institution Commission. Mang kada di mengilang clear tirgal terulul adal mora madara Senate. Mosbel mornia confirmation na membership tir. Direk dol tirak ratara ay sa kel del ngak miltut kel mora Senate tadi ka ngara kami tira Senate mlani hiring-hiring di dirakan mo trok men mutre lang endia ka quorum ra pala housing authority mendia ka so emel apla housing loan at this time. Direk dol tirak ra ko kay sira sports ya ngania angal gadil klela Cindy Francisco engka ngara school Xavier emlonia lorger ngil wasing Xavier Day esel nga school Xavier sa school katolik ra Blur arugeng silbonia Xavier Day monia klayunga ra rur tuma tora sports ra Blur arug rogilo bentina ga Xavier ya Sydney Francisco amlo kotra a school Xavier kotra Blur arug el wal blal lo dare gordra ardir murtra Blur arug especially Xavier High School. Ya Sydney Francisco ang algela Peoria. Peoria kita rogam lesioni ngira por kontra. May Indonesian game Seral Temel. Mang mayang alaisa omdasel waseng la dia kalsep erwe tarde el arbot moro idra arbot. Tingka ang algela Peoria Felix Francisco delegate trablo norbet. Direk dol tira katara mayang alaisa Ablura Samoa. Ablura Samoa na so isbra kotel klol tarbusul measles raktra history ra Pacific. Men muter alsil sing tiismria ka mentra Samoa beklada mo vaccinated mo malayo bora tial raktra measles bogordo gol mertira mlamat erul darter tilul dimukritira rangalga angar newing ma ewal telal mi edel dartel adra Samoa amna musmera measles. Selguk klunyolela Blur bela tilob da aisro luasia adra hospital ra Blur bela amsayo bo ngalger bela pogordo tium edel paciente ngalger bela ra era bol edergim ang mayobo endi gergik mendiak bo si era measles di seguida wal gora mal klol ais el mladu para al sela Pacific direct tara mayang al aisa ngania dol geringi el gerelion sera New Zealand el White Island el mle irapta volgenorgi tebor da ngara turi madanil adam lamad tokortira gedi dibus emle tol adam lolding el tia tourist area mandim le kiul irapta volgenorgi mambtol adam larmina direct dol tirakra last el mayang al aisa Blura Marshall Raurir el tobo om subelen was sel voluntarily out migration ra arna gramasian mo kira merigel a osiga wil lurior wil de ok wil school ungil bulgul asen dia kal sebe el kira masiar agi gol otob de selen direct out migration ra bela malklo jagdo ngel was etumura school el mutel me ada tamisen mosiga wil de ok ratara el alda adu es el state ram legok au tauta senkio ngira nalta auriu la mengal aisa tol tirak la tingira adum na tial TV la mo sibil sponsor ma TMC mo o tabulator mengal ai tabulator senkio ra kapsingay live mo adram legyo mo adar bela rowi selmo ngulbon mengal aisa selmo mrekel sunday gil tudia especially nga ka tudia ontigel mo ra rogul adro rensra yang alay silo asyagi i-trial raise a fund del mol nga siyo rang rik lamar ngalgel el tira nga rahuy riping el dia rolel olandin mermi mang silo tilaw daw ma omngudlu daw da omur el alsil sras velba
Imalmol mo ay maklok. Kita do tok adam la mil ngasir tial dalang ok lumak mrenga suli le mom mrenga suli tas tama tas tala tira ado beto tri galongan ka. Tok atoy morengas ay gedi tokoy albula ngartir gedi ng sutri rokoy. Kamal misulang ese yang al ay al Sunday. Happy holiday, may igo, Merry Christmas, ma Seguf Mel Sunday.